Ia o teo follow for ma fa jalo fa tu Samoa lo mai mo ngale ni va nga ole fia fi da u tolu minute o te ele tu la lima ele tu tu fa wa lo Bluwave TV ia be se fo ole tato por kala be ole tau te ia e bre ia fa vo si o tato o tru ele de ia so se fur lima ole masina o uni ole o nga tu tu fo ole de tu sanga a wa lau sa vlinga fi tai tunga fo i me fo longa si o tato o tru il te tu sanga Bluwave lua se fulu male tolu malo le soifua folau Samoa malo le pale malo le tauatai malo fo i le saili malo le yaso ya te tonu wale manantu ya ele tau faama puina Samoa o le atunu tofi ele tau sulaina le ie mea tamali ele tau la ia fo i le mao Sofia awa u sa fai ngale avea ya o Samoa o le atunu na taritali ilangi se o lo tatou malolo no winga o le atunu e fa vai le tua ta o toa fo ya o se alo sa mawhainga le avea o malu mo tu taulangi fa langilanginga ya e o popo tu ma tatou siva tau fai a wale fa ma puina ya o pa io aingo nofo aingo aingo papa aingo tu fa yo ai foi na itel balama ai ngo tupo lo tato dro ya ai pola pui ai le pui nga tu wo ma pule i tu au mala jawa ai nge le tai ma le va au for ti fa talo foi ya i lo tato uso ma tu fa fine mai le motu i se sai tu ila manua pa ia wa sua ma le vai fanua fo mai tu langi sa ole foi ma sa le au mo ma le lo niu na sa lua ia e teina ne fo i o whatu i o le motu ma uwa o to ia tamar manu o tele ia me se fo i o to o le whale ula ma le motu sa whaatalo whale nei vaenga o le afiafi taupa ia mo tau whainga ia o na alu leo le tātou whaamalo ma le tātou whatu lima e a whea la fo i feo i o le tala le lei ia o tama whamai ua a vea ma taulanga soifua le pa i o ainga ya me se fo yo no mafio anga ia o lupe falele wa tapu vai tasi ia ima malu o le tua o alo na finangalo i fonga ele rei so o se tali tonunga fa kerisiano lavala fa talo fa mo folo fantu ia i feo yo le tala le rei me se fo o to fa tua o le au talai ia o so o se taulanginga ma le tua lava fo ia pe ia le upu e faile fale tua masanga e lau le fiso e lau le tolo e ala i tasi le maunga yolo walanga ia isi e kalisi e le faia ni tai to lua o fai fe au pe ia le fio ngai patele ia ma le tua inga sa ia i fo isi e kalisi e fai fale tua o fa fe ngai nga le ala ona ufai atu o le a lava le tūlanga o taulanginga fa langilanginga ia o to finga fo ia ta oto ia i le to fan pa io e kalisia ma tali tonunga fata lo fatu asiata ma owo fo lo fantu i le nei vaenga o le afiafi o mai Samoa o mai tantou le nei vaenga o le afiafi o le ua fitu minute ua te ai le tu lai lima le taimi a mantou ni usila nei o le tantou tua fo ia le unanga le Bluwave TV ia logo pu ia li ilo tou pa ia mo lo tou mamalu awani mea o lo tutupu o mea fo isa tutupu ia mani vaenga o valo ia o le a tutupu awa lo si la fia ia ma le fa mani nonga fo i lo tele i le fa fo mo wasi o tato o turu mai tafa e fia o le kelope ia ona ualu i lunga upenga o fa matalanga ma upenga te fa ilangi e tato poro kalame le ngata i leo lunga le YouTube channels me se fo o tato Facebook lives ia o le mela le wa avea i ma au onanga fa a global ioi ua le ngatala na o matou ia o te ronei ia ma se o matou pitonu au le lei fo i self o kilani pe o manukau le ili tatou ofisa ia a ua avea ma tatou wa avea matou inga fo i le tatou prokalame worldwide ole omi ao lea po fea le te mafuta mai ai po o sapangi po o Lucia po Israelu po Dubai po Amerika po Felava po le atu Pasifika ia ua tatou nuti mea fatasi ua tatou tarataloa mo tatou militino fatasi e tusai fo yo nei o unanga e se le o palalangi ma ila tou wata mai na no mai tu inga
pisingisi fa bene fa ngai la tu langa nei lungo apio folinga ia wala nga au tato ye le fa talo fa tato wa fe foi le se i fa talo fa inisio lungo prokalame ai a fua nei fa le ma fa le savalinga na stato sava va di mai ai ia me se vo kala kiki ka ika ia savalinga wa tele tua a o lo mai mo mai lungo prokalame mo di mawina le tala le nei o aso ia ai le ia ngi me o Facebook ma ngi me o Messenger ma o Viper o a uma ngi ku inga me fa penga Instagram WhatsApp ma nei va enga fa pena ia sanga o sikusi ai tusi mai sa na o si tusi ai pe feiro ai kusi o ia singa masimi fai ai o le masinga fou fa uru falenga io tusi le tusi ele e kama foi la ngale le ava kuange mo me vai so fou wai to titi fo ia fies furu vai so o aru kusi a o le mea la pito silina fa le tonu wai wala ngale wo ka sau ngi o ka ola ngi ia ku leki o foi kusia io e asia ka ko inga masia ka lo meetinga vai ka we fiu e kusi mai wole mo se kati ia o suil address io Dusol address ale le na fa ma vai to ile malanga to silo batua posito ina po ifisi sole ainga na muli ya le address ale ia e len lo Samoa ia e lo ai wa sui le address sole ainga ni New Zealand le la na le pe ko fiu kusi mai ia o le ala uta to vai wal na te moli mawina la utala ia le me o le kusi se mai io e pusa media ingikia ka sa go fo mo fale ia ia ale na o wata to tala no nei me ona o le swing o le soifuanga wai ai nei ia aru le o fai kukusi ia sau ke fongi sau ke fongi foi le mala malele ia ira ka mo tawa io o tawa io mo angu tutia io malaisa ili o tolo wena su alo peti e mala mai kam nga sau le soifuanga pe waka ko mafi kamaro ke fongi ar ke fongi la sa ye ke minga pe ngare kasiar far komiki ta ilo ya auto ya pia na tele to tu pe ma to sa vai e kasia si ma to fale komiti sa ye ke fongi io e ke vai la le me o tu ia se furu kala ai koru minguki io e se furu kala ai koru minguki or ko inga skaili la sa fai asoia o te man tuanga ma sa vadi ke masi o kinga mo ki o e fai ke fongi ai ku so o fa upunga le fai e ke le mari ule la fai ai mo mia la kupi angal se folu ta la lava le mele tau fai ele ke fongi e tolu minuti ia va kurora ia le fai lo io o le mela na o fi atai fo i mo va ia uia sa ke le ngo ele ise me ka o se o mai sa le ise fa ka lo fa o mai o to le ngi me nga tirin io ka ma fo ngari a o lo ka loko malaka kalu kali maya nga hello maya ia kalo fa ma wa ku ia le oi le ia vai o ka o le vai so le ma di ko pero le rungo nga ia mengia a wa foi la i uma nga ele ia se fa ilo ele ni fa ilo mo fa pe mai you have 1 more minute left le ma se nga me ngar ka ma foi le nga le ro wa ke ia i swing ole o langa ia tatou walu ia maua mai se liula oile mai mo mer ke minga isa fia ka manga o se liula ka ma foi kai pe la po remote le kama koso mai se koso ngore entena e ma fainga kiria mai ole nei la o to sila mai mo to mai i swing o so ifuanga ta wala tu technology o tatu ia o le swinga la nga le wai ai nga o nga tap par me le wai tit io la ka ke lo wa kunga ka ke ofia alu ngor camera ala request mai ke fongi tiri la fa mai open your camera ya fa tail nei fiafi auto umala volo mafuta ma sila saanga e pe o le tala i lupe o le foanga ya ma lo lava afua i la u maua
Tato atu lungo tato porkalame. Si fa malo li totele. Jamel le afa ma li totele o tau lungo porkalame. Pe telo sanele fa vitaili mafuta mai fa pe foi le sunga ya dom. Ya ma le tua moana. Le mafuta mai foi. Moangu tia malai Seiuli amen. Iyo. Ya ma fo na tali pele pesamino. Fa vitaili mafuta mai leva ngola viafi. Sunga ya nili. Fale o lupe fa tai mafuta ngai le vanga la fifi be se fo yo to uma fio ngai sa o ainga si o save tua tanga loa sa o isu wa fa ma ko o la taua tai mafuta ngai le vanga la via fi la o fio ngai sa o ainga e fa pe fo ila le sunga Dimitris ka lo fa Dimitris o mai le tatu ofisa o vai tu to pisi mai sa mo tu langa nga luenga Misi pati a mausu fo le tato a Bluwave Samoa telenga le vao to le ha tail ma mai leva ngala fifi mo le tualo fa ngol proclame le to fa to wa ia male tausi anti avea e le dei vanga fo le fifi malo la fo i fo lau le lo solusi va be fo i songa tangi ilima le ala itango mo le mafuta mai fo i proclame le divanga le fifi fa talo fa tu asiata o fo lo fa tu lo to pa ia mo lo to malu ka te le songa no o salaro pati Herman Courts ya per sunga melu si paya fa tail maftanga Jaws and Chris and Jaws il de vanga la fiafi fa talo fa tu asiata lo tu na nai ma lo so fo mo wieva per sunga isaia leala fa tail mafuta mai liu of masanga fa tail tele le maftanga de vanga la fiafi perusia Lucas so to benaya io ma lo so fo lau ya be se fo le tautonga le moto tu mua fiali fa malore so fu la le vanga o le fiafi be versunga fit new town le mana tai mafutanga le vanga o le fiafi sunga ya pisitila sia folau fa tai foi sunga pe rio po wesi to wasa malore fa totoa tai mafutanga le vanga o le fiafi o lu fia fausia le new fatu ma lor so fu la le fa pe la sunga ya lineta lui after ma futa mai ya e tato proclame e le dei fo i vaenga o le afiafi fa ma wina le nga fa after daily tato major sponsors ya le Tasi Market ma le tato Tasi Pacifica Cafe ma kaukia kele le au nanga le Tasi le wa Tasi Enterprises ya ma tu fo au nanga ya le sunga fa fa nga Reverend Tole Foa to pai le atu wao Larry Lavea lela ua whaalautele ma whaalautele toru tatou supermarket ia le Tasi Market West Auckland Babakura whaapela GI po cleanliness in East Auckland lela ua whaalautele ua tatala ma le tatou Tasi cafe kama fo ingale palalangi le o le One Tree Hill kama ngai mo le mochaccino cappuccino flat and white aioi flat top uma ku langa kofe me tuna be e te mau le tamanga inga le One Tree Hill e vela ma tatu Tasi Pacifica cafe kamala ngai te mo tau sam Samoa fo ide le me tau mafa ma tau mftanga Samoa kokoesi ioi masi popo fa papa fa supoesi ia fa soro ela ia le pangikeke fa solo el tamba fo ile lo fa ausi ya fa solo ku lo le ka mole uli po vai inga mafa po vi masima fa laipi fa kalemoa kalema moe you name it te mo o malava o nangale na atalo fa to mission of all over perse sunga toila oi toila ki fono ti grey ya le mafuta mai na ile atu fangaloa iyo o le man ia yo o si tanganta fa maoni le nu o lo fa ya vai le nei ting mana tua ni tamia tau lima no fa ya tua o ke le vai lo se me ko lima e la vea fa talo fa tu ya for ti to laki male fa tua ya le le mafuta mai na I fangaloa le vanga fiafi matile pule malole on sai malole fa to mission afualo fa pe fo ila ya le totele lupe lele Williamu elisal tari matasi ya be se fo peta yoane fa tai mafuta bai le vanga o le fiafi so ga peta yoane Mikaele fawangali le mafuta mai fea so kilo kwa West Harbour. Okay. Malo lava fa ftain maftanga le vanga le fiafi. Lo pelele Williamu ambe se fo totele uto. Now,
Pacific 40 ba talo for voucher fa after tele le unanga fa after foi tu sai yo lango lango so ino le tato unanga le Bluwave me se foi yo le Tautai ya e male maruia le tato show ia sau voucher tala o loa e te faia le unanga le online ia ona piki le Samoa to tongi e foi pilio le vai pilia o nga pilio le farma kasi nga vai nga taua e te faia a fai wa e fiu ke la fora fukupe ai le fa maongi le Samoa e tau mai pilia o nga e vatu umana eva makafa wai ma fa tau isi me kangosa wa oe ko kongi ai le pilia o nga ma fai fo ona e fa o nga ina fa pena foi la le power ala foi le cash power e le pilio le vai e ma fai umalava ona fa o nga ina iyo ia o le isi tātou o nangol Digital Pacifica top up mo Samoa anga vaa o i tele o tātou whapitoa i whai ungo masina te tasi Samoa Tourism Authority whaafte tele le matanga ruenga o tangata tā whawhau mai mo mai Samoa mai whafo i te tonu o Samoa e wafo long long so ino le programe moto Samoa Service Station si vai tele e renga tele o le ColourShops i nā i tonga fua Sunga talo pau, tai ma fto le vanga la fiafi. Nonu amuia junior. Ai. Ale la lu fanonga lu sunga nonu. So le nga maka o isole. Iyo. Ai foi ngare fa kasi sa fa tau nga wa ya watu ai ale fu wa e au te pole le la u fai le e fa lo ma make sure pipi i mai le nonu. La tu lo nonu. Ya. Fa pa u la lo tau o lo. Tau vile musu ma uto uma la vailunga le proclame le vanga la fia fifa talo fa se uso le tofa ya fata tamati por sunga tu isa mau ma fa tausi le mafuta mai i sini au se talia ma lo la vale ono sai ma lo le fa to sarai ma tau foi ma vanga nga tailea ole fionga foroti levi tavo i male fa tua ya mona lo fa tele tu fo le tina ma tua se utina ya limala po le fionga fo i le valas na i Melbourne au se talia mo le tolo faanga mo uto uma i le vanga la fia fitato atu inisio tanto updates ia o aso tala yo la zona na fia langa sa faisi tight up le tanto proclame ia le lato etu inantu lungo le tanto proclame na uto sila mai fo ia le ua la zona na file sa fo inantu i loa ma ia le tu tanto va fo le ale tila fainga ia le va fo ile leo o nga sami o se tato tunu se mai ia le na fa ile so ninga le so na fi ia sa awa ye toile fionga tai pan mira nga tai leo minister leo fionga fa walo le fa Harry Schuster ia masui o le tato wa vanga fo ile le embassy mai Japani mana tua o le va ale nei lea ua fa mealo faina e sapani ma mo le mtaka ruenga o leo me se tatou malo ia wa fo ile leo ino le saunga le mo puipuinga o tatou ngata i fali io mala male ya se usa Lawrence ma nei maleota mala male wa leva na tautua na fanua i Samoa io le vanga su el na fanua man tu tatou na fanua le na la tu a pili sa le longa ia o le kala fa ngo fi io te mi fo io o fai ia le lemba utonu o tulanga o whainga pati ma tulanga whapena le ala na matua a piriki ai ma pauli ai se tatou wa atele na le na whanua le whape silia le tolu se furu miliona tupe wha me alo whaina au se talia ia whaftai le malo Japani o le ala ua la tau fo ina fo ile nei waa ia tilo atu e silia ma le tolu se lau tolu miliona tala Samoa se lau lima se fulu miliona yen. Yeah, it's like 1 point something US dollars. Yeah, olela ua fo inatu. Waka kaunga yes ka ko va alea. Wa ke lo anga yet ka ko va alea. Ere ke le nga sao mai va fu i le ngi pepa ia le vai pisa ya ndei temi. Ro putu sa. Wa ana ye tatu tamaya. Ya wa le va lang ka me milo ka ko kamaya. Tau fiofi ma tulanga fa pena ia au te lo ma tua tali le au fai la piki ina ua a pirikia ma fa le tonu stato na fanua le sa ye momwa ia o le la watu la i mai la tato va le o le la fai ngoi na ia tila fai nga mana ia fai ngoa ngo ka kova
ma nei te le fai ngoi ngoka ko e foringa mai ari o le fai ngoa I suafa fo I o tamaita no no winga la o le o ia ina fanua le nga pa udia ti la fai ngala le ya ka ku karikalia pe I se va ai sa o le fai ngoa ya tai ma wala nga ka wala nga fa a ko ngoa masanga le iyo tai ma ma ti la fai nga ya awa fo I le fai ngoa ino tulanga I fa mana tu I fo I ya tamaita I toto fo I ma le la to fo I se ringa malo na sa mai I tulanga ya manu o Samoa ai tasila na vai o lisi vai nga o lo fa tala no ina to no le pa le bene le asora na fi a bese for fa o wino tu la fono to fa ofi awa fo I le fono tanga le ka al palmene o lo fa nga solo nei le sola na fi le sa fa tala no ina isi tasio vai nga fo le tu la fono to fa ofi na ia to fa fo ia lava to fa fo ia lava ia le pulenga o ta vale afi ma le leisi nei no ta vale afi I lalo le matanga ruenga o le land LTA, Land Transport Authority. Mara tua foi suinga ia na iai. Le na amata mai lava I le whainga malo o tuana iatu. Ia, le sa peina joe I lalo umai o le vaa inga na matanga ruenga o leo leo. Tūlanga whapena. Ia, o lea la ua toe tau mawhaina ia toe whaafo I lava. E pei o le mea na sa wa ia mua mua. Manga kua le fau le mea. Le ala ona toe pe o le tula fono toe tau fa ofi I le tau o tula fono lo fa nga solo nei ma tolo lau le ala na toe fa tuina I le fionga minister o leo ya me se fo ila o le langolongo sual minister o ngaluenga ina ia mafai ona toe fa fo I mai lava le authority lea o le license ina o ta avale afi ma sia ki no ta avale afi to tonu Samoa e ta oto pea I lalo le matanga ruenga LTA ya manga ia singa vaenga o le elenga tala ilea a o la fo ua toe a teu ina le tula fono wa man ku o le fato ai loa tuai I lalo le tonga le tula fono lo iai o lai ua komsinga o leo le pawa lea I le laisinga inga o ka vale afi ia marisia kinga o ka vale afi marisia le mu e pule la pe e pule mai le komisina o leo I le tonga le tula fono la iai e pule komisina o leo po ofea o makanga ruenga kuma oki fo ia le malo e mafai ona ave ia ile na ia mafai ia ma pawa la to te actioning ai le singi ngo ka vale ile vainga na lo to la fon o le manga ia fo ia lo to mole mole ma fa longo ai tu la fon o I fon tanga o lo fa ile te mile nei e mala mai fo I tele o te ngo tu la fon o lo ia o le vainga la le la ia o le ato e to mo fai e ko e fa fo ia ile mea nga sau mua ai mana tua na toe sui la fo el fainga malo le na tene ma ave umale ya le pau ai lalo le matanga ruenga o leo ia o la usa ngore fio nga faualo ua too much tele ua tele la fo mai le fia ia ai vai nga ia o leo la vai o le enforcing o le tula fono e ka kia pe la leo le ticket ma mea nga ioi e le se mea la ticket la ko sa wai fual LTA ma ticket fua ia ka avali ma le confuse sai fo le wala nga kasi le vai nga no confuse ai la vale tele o niso tau sanga tona ia tu o ia le fainga malo tu wai fo I nai swing o le mesa ia ia e umanga ngoka kivinga e umanga fa akuga I ka le leo o ka kango kivinga le luas fulkala ai o kala ko ile ku mai LTA wa ka ki fa ku sa ore nga na sa wa le meanga ai ku e na ona fatu fu taita ia ai alua I lava se kau fa interview nga ala fa si umaka mai peka ke kai lokea la ka kukupi ala winga la litala lela wa mana ia wa nei wa matua feti nei ai ma fenomia ai po fe kongo ia e ka o ko le malo si anga lea o inga ke fa sala le tangata o ina te issue winga le ticket ia o fo inga ke tulanga fa penal tula fono ale vai ngala le o ta auto mai ai mai mana ia fo il to e pasia ko fa fo I lava le mesa ia mo ave pea I lalo le LTA mana tu or pulenga o awala ma ta vale afi o laita auto I lalo le minister o nga wenga le fionga ia olo a fo fitiva ai o ia laita auto I lalo lana matanga wenga ia le matanga wenga le o le LTA po o Land and Transport Authority transportation sa po o nga o awala ia me se fo fela o inga o la o le skala I pe o ngi usila io ai le skala la ka vale matulanga fa pena ma vai nga o man fanga ia o LTA fo ke ai
po lai company tu mo ti fa pena o ila tau lo wa ave le marosi angale ai a fa sala o i lungo le wala kele o nga o le isa warrant expired le tulang fa pena listala ta o to pela i le va nga na la tau te fa malosia le tu la fono ina ia wainga i fengomia i ma fekongia i fa so yo kwa oi pe ia le tulang o le vainga ta sila na vainga o lo lunga ai ma tulang o le tau fonga fo yo lo fa i tono le mo te fono le pale meni update toi mo o ele sile tau le o mangingo ke le penga o lo fa longo fo ile tele o mala ma tonu le mele tupu tu tonu o le motor phone o le pale meni ai me se vaenga o lo fa tala noina o le isi vaenga tu la fono fo yo lo tau fa au fili te mile nei te ungo tu la fono o se vaenga le tu langa o fa manuianga mo ila tau fo ie mana tu o la already ya fa manuianga mo ila tau ye mana onga tu mauletino po mana onga fa pitoa ya fekala isolo ale fa nga ngora ngana ile vaenga fo ile ila to le mental health po ila to we ia tu langa vaenga fa pena o le mela le ke fia ankai me so le update le ta to tal no ile ni vaenga le fe to le malolonga o vai tunga ile attack malosi mai la vale tuanga ia onga o hanga fa ai tuanga o le tele o fina ngalo e amata mai la vai le tai o le tuanga ia le songa le to faila wofo ia maniso ila to fo yo le tu ngai sa tu la ia fa ali o la to manatu o le ko akelo ila ko nga attacking mai lava de side le fa mai wa to tele le vai ngai nei tanga ia le au pekas le au isi tanga ta fo ia fa nga fo nei mo au homeless ma vai nga fa pena le fa mai wa fa tu pula ia tele le fa numero tanga ta nei waka kau fo ila ona fau se no foanga po se fale po se mapusanga ave ia uma nei tangata ina ia awane i fa lave figa ngalo le to telo ni so le tuanga le na la to o mai fa mai waka kau langa fai a fai o le maua ia la to fa manuianga man to le maua pengfiki ka nga ia po la to pongesi po le lava le taunga maua se le ni so swani mo ila to ai saua i lo malelu i lea me se fo yo le tu ala lo le tu ngai ni sio foi pule waka kau foi la na fausia ma se no fo ngai la uyai inga ia uangi ko fa la vela ve luma i manga lo le taulanga uangi ko fa la vela ve le ai si solo i lumo fa o loa fa la vela ve o foi fa kau fa la vela ve i la to lo atu i fa le inga i talinga sua ma tau maftanga mana ia yo fina ngalo mana foi mana tu o le wingo la utala o le ale mea ngale fai inga i mea i ge mo ki o i la tau umai ana o vavai atu na faali o la tau fina ngalo le teimi nei i le mta upu lea o ngisi nge yo i la tau sa tutu mai ni minista sa avea ma mingi ska fo yo le paya inga wakuanga yak o le winga lao la tatala e sere maa ngai o rongo fua le ka o rongo fua o rongo fua fo i le leo le kuanga markau o la tavesirina i lo talotu o le manga ngai o finga ngalo ka ngaka ngai wo faalia ai se ana le action ngai ngai mea i taimi o tula mai a wala ngai o se kupe maua o se tupe maua ngai ka kama kuro o le upu fa fa ngofi tu lo wai lo fa ngai no wai ke kau ke fiu fa va senga o tono le palmene le fa ina tau sanga le sunga maulolo il fa ngai ngole o le fa ngai nga kongo le upu e fo isi fo mai pole fa ngai nga kongo le upu e ave mana o nga tu mau manga o nga fa pikoa fa tu langa fa pena ai o le fisili lo ma vo fa o le ale me ngale fa ia ngai me mo ma nga ia ke o ka se mana yo fa to fa la inga ai se ana le fa ia nei me mo ai se ngale fa ngi pengi fiki ngai ka kama mai tu lo wa le ngana tu sa ai se me ngale ma wai la ko pengi fiki ai se ngale fa ia o le fo ilangi pengi fiki ai se me na le fa ia ni fali ai se me na le ave fa ia ni fali ale pe fo ringa mai wanga o kau ai mai ai ngi kai fa tu ai fo o lepe wakele manatu watutupu maola ile nei taimi alfisiri o fea sai ai le tu ai ngā fina ngalo lea ngā fea ku fa pena ale manai ai te o le fina ngalo
ia ai mai ue pe anga wa ana fa pe nei lai tu lai nei le taimile nei ioi anga fa pe ngela ku lai me ke me nge fa pe mai manatu va ai le falele nga mako fa ua ngai ko ngai mako va ai le no foanga le sa matou fa vai mai fa nga malo mo ko fa kere ngi spoku langa lo va ya mo tu atu tele ya esa ola o ke io e lai le tala le o le matua atu tele ila ora ku ngare ngo kala ko ngi sole ola ola ese ko ke le di o ka ku ka ma founga o feo ai ma ka ko ke ngi founga o feo ai ana fa pela la tu la ia tu lunga ma fa pe mai la ia le tu ngai mai sa ave ma mingi ska mo ma fa pe mai va ai le no foanga foi le na ma to faua ia ai to watu to tapuni pe manga ia ai ko ka kala ai ko fa la ukele ai to e vatu ia ia ala ngala o le laveo sia ka ko wa mio ele leite le o tanto mana to e faiti o ai a o ro nga ka ko sa fa ia to tonu le taimi e pule le tau maftanga e mo fu er kangar ka kai lona luo le vaenga le ia te le vaenga le po o le a le famai o le atu no e tamau a inga i fea e le mawhai lava o ko controllinga ia le ala fa tu la utala New Zealand la utala no atu au ia New Zealand o ka ingi kupe se kele nge ia kuku o New Zealand tele tu pe New Zealand o mawhai nga teko ai le mele o le homeless le ai ua paso fo inga i leo ia leo mai e kaua ve ese maluma fala inga o ile ai mako shopping le ile tua el Burger King le i pe a sir fiel to tele le i mangele ma le saunga i miro mo man ko ka mai shopping fo inga le ye tele la te me tu o to ile lo tu pe ka ke mita i mal to tele istanga ta e o ku wala ngai pe o lo vela mai to mo ftanga i le fayangi ya ngai ko ke sir fiel utala le te fayatu e kau ke e ko e foi loka fia ai le manongi le anga tele o le au le mo mo e male au homeless ngai ku ku i lu mo fale ia fale ngai e filongia mare mangongi o siu pipi mare mangongi o ia afurga kale puru ale mela na le no te faiet fainga tatele na America ia fa tolu no wo i America ma to balanga muli lu afisu fitu California a violete mai e silsila mai America te io ina la utala le kasi le vai nga o lo uma o fai a tatu utala no America pe ka ka ngo ile tu e ta fe le meli ma le susu e fakusa lo se o langa mau o lo ma se o langa milion e o se e kasi ala ku e ka u mai o ia langa ka malo bi malo kilo America and I'm telling you ele ai se sia ku e piko silinga ke le ngo melo homeless ioi pe yo esa ola utala le fe tu termine mam la mai se uso ya what mam le ya waki wala ngalai oi i America ai le America la tele America Samo ole winga la utala e pa wale vaenga ia tato tau mo fai e control fu ile le in case away ne i tulanga afai nga wala nga ia isi au fa vale kuno e wala ngona ngana ke fu ai ka mai ke fa pe mai soli e le ongi vale ya a o e ai solo muanga e fa yari upurunga ole winga la utala e ia ila isi ka ke alo fai ai ia fo ila mai isi a e le ia soli e ambio vale ari ole mo kwa ambio vale a e di o kamanga pe ya se kuwa ara sa vali ar kamaro mo nga kau o so ya tu no wa pe ko fa ko le winga ye o we va tu sa wa le nga ngan ai le sa vali ya e ke se kenge vo pe se ma fingere pe kangore ri faka pe ioi tango ile i pui manava pe ka wa mi o vale ai pe ya mi o vale ete yo la utala le na e male io un male o America pe no fetu ole o lo ka mo faia le o e fa con mele o le homeless pa wale mea ia ina i tato ta yala ma vaenga fa pena e tau wai ai foi se ngo foanga ave ia ka ko mele o kala e se ironga e vaku ia anoma pusili e se skula ki inga vai se skula i no foanga nei se mele nga se ka ko vai ku se wa fo se skula ki wa ka se vale ai sola mai fa
Ia au nisi na ona I oto otonga. Ala nisi tatou vaenga muri tatou atu ilo le malolonga ona whawhelo ilo le tatou malo I lunga o le porokalami. O le isi vaenga. O le tūranga I IDs. Mana ia tele le vaenga lea. O te mana o tatou toe whasoa I le vaenga lea. O le wha ID inga lea o tatou kama fo ile le ina ia whawhengo fia, you know. Le pe o le whai e tele o tunu I whafo. Ai mese fo le system lea. E ke lea ina whete e na ia I matari tonunga wha arkerisiano. Ioi. Mana ia whawhitai o lea involvement o tele o le atou le mafuta me Amerika. Lai agree le lau tala o tele o fatua se tala. O au ma ho fai lau vai. La ta se ita umarka ko malolonga fo I mai fai fatala noanga. No mana o le tau ti toi fo I si ka ko whaasoa. Ka ke whaasoa la tūlanga leo le ID la lea. Kama fo I le everything le nga o le swipe akua le e lunga asiata pio vaudiko whanau lea Sofia address o lea Sofia numero de telefoni ele o falela I lumo o falela I kua kau ke whaasoa at kamanga pe ata tau foi mai asi tato atu mo malolonga malolonga whawhelo ai lau malo le tamaitai tausi mai Jacinta Seiuli mai le unanga le fono ia wa fo ile pe special fever rheumatica ia matulanga o saunga le mumo e a mai a fo ile ka ko fo mai le si ka ko palua peke I o inga le fa ID umo kako pe mai ata to fasalo fa business ne Sama ia tato tipo ayo fo ia tan umero matalang le Tasi Market le tali olomna. Oh wow. Go God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Jadi usuk, kau ai sen mai sau kupe ngaji fa pro le malan sepala king. Baby, what do you want? Okay. Chef from more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello Vaku, yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talo flava Samoa. O te fia faso atu se tala tāua le nei mo oe. O loo mau pēr le taimi e whai ai le tusinga ingoa. E fia sosoani le tusinga ingoa mo lawa o ina o whamatalanga. Ina ia whai taulia o tātou tangata. Pe a whaia whai unga I le whaatu peina o fia sosoani. E peio a ounanga mo le soifua maloloina ma tangata lau tele. Ai aua le kupole. E le whai loina lava lau tangata. E le tuina atu I se isi lava tangata. Po o isi matanga luenga le maloni whamatalanga e patino I te oe. Whamole mole, whaatino lau pito la au. Ma I o atu I a Juni, ua whaatumu uma pepa mo le tusinga ingoa. Ina ia whaitaulia uma o tātou a inga Samoa. Whawhitai mo lau lango. Mo nisi whamatalanga, tangai I le www.census.govt.nz. Pe vili le o varu selau, lua toluano, fitu varu fitu. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala I atu lo mau. Tonte pia fiel, ona pia mo o Samoa. Papetai le pia mai. We will see you okay.
God bless. Jengolo watile ua toe lua sumale tolu minuto de jalo le jula e ono ile tutua male unanga lau Bluwave TV le vanga le fiafi o te fiafi fa ilo tole ma fa tasi ya male te bai tai tau si mai sui fonga fo yo le tato unanga le fono e yau te ro nei po matou au kila ni ya le te bai tai si nia fo ia Jacinta Seiuli fa talo fa mo folo fa tu ilo songa le te bai tai si nia o le tato o unanga fa sui fo malolo ina le fono e le nei vai nga o le fiafia Jacinta. Ja, malo se fo maua, to fal vai malai, to fa asiata. Ja, fatalo fo ile tupu mai o se tatu watunu. Au ona le atua, ya misa se pa anga le Bluwave lo mai mo mai le ia fiafi. Ja, malo fo lau. Iyo malo la fo ile tawatai. Wa fe kawilo usau. O te lo ile tamata o pu fo ile tati fa tala no ai no le malo le wo ye tato e mi se fo o au ngole fiva rheumatica. Ai langa ke o kongu mai o le faila o fa so ai le turanga le tala no langa o le pili lai fa tau fa o fito no le parliament le o mau ai benefit fo i masi tia ngo tupe mau ai la tau fo ye mana o nga fa pitoa a po mental health matulanga fa pena e po mai tu mau o le langa o fa ko ngi to tele o le mo fa tu pula ia le no merali o le o kamanga ko ngo sa mo ka ke ka musu ai fa nga le pule ia le pu masa ni ita to o wa ka o vali iyo o tele o le vale fo o le vale ko man me o le vale fa kai ka o le aso tau si le fie o le me o tele tamani ia tatu sa mo Usai o le kalfa fa ngo fie el kamanga. Le Yesu le o la. O ka go no Jesus, no life. A misi Yesu le o la. Iyo pe wa so nga fai fo ni o la nga wa la fwa ia la ka po mori fo i mai kua le nan tonu la ba ia ai o le tarsia fo i tulanga o lo ia tau ba fai nga e se fo proclame fa ta o tole malo ma na ia le sifina nga lo ngo vai ku nga le nga mai el ta ta to ma nga ia la ngo sia o proclame e esele to mai male ata mai ila to e fa so mai so a fai tau tua le il tanga tali fa mai o le le na tau lo papa asiata o te loa a tu inu e o mai nei tanga tai ia a tonu e vave ona ise fo ia pe va tu le fai dia la tu va to anga a wala nga iris ka wa fiu a inga su isa vai ai o o mai nga o mai pia ai o mai na fero do ai fo nga le nga ia la ai fa sa ia a te lo fo ia sa a step in la ia a step in mai e tu langa i fiu anga ia ma inga fo ia po ka ko o ka mo fa singo mang ia nga ai le nga me ese kupe vafi ei kupe le kele le me a mai la tala le ma ia ma ke aku ruma mai mana tua ile le tato poroka foi le i mangele e ila le wori ngae e si tupe ai o Samoa la o Samoa la wori o ke faila la utala le o utala no to ai ta tele i o le vaenga le o te lo foi le fa fo mai ngisi mara mala mari meru te fai atu e ke lo ale ai si mai ka le ke le ngai ai si mai ina tangata ai fa to ise si pe fa kali pe le ise me pe fa kali se uma pe ko ise sui tu loa e para vali oiso e para vali fa sa mo e o sa mo e pe fa yanga upu fa ale le fo ngal ma to atu lo ile sia so ma to ai o le leanga o le tu leanga o tangata nei le ke le se ori o tara ma i mangeli o le ngutu leanga ia fo ile le upu monia o le ngutu o ki roi mo ma u ma to tere le sirvia ma jo atu la ma to van fo ile le tu ia la i ma o ma to ai ngo na yo na ma tu fo i me Samoa mangisi o ma ku ka vali la ma kwa fai ale ma tu i sa o loko ale i Samoa ngai lu mo fa o lo sa inga fo ile i shopping o tara le fa ka o ile mo le vai mo ma tu i spule sa o loto la vai na tala le ma fo fo ngale la fai ai ma tu o le va o le feo ai mai nei ma tu ma fa na o te la longa ai o ma fo uma tanga tai le fie ia ai o to tau le ma fo o tanga ta fa pia se o le mele o le fa anga kongu vai le upure au ke fa anga kongu o le mo le vale e va te rola o
Ele se o kiri ka ua ela se avanoa ile aso le te ro foi na ye nisi na ola tau silafia. Al ka kai kingo le ia foi le o so le ia fa fo mara ta vale o sa vale turo ia yo fa. E te to e tau tala lo fa pengaru. Ya, tu lo fa e la vea lo e kuai mai le o wa la vea ia. Wa vai lo le tu lo le ango. E ki lo la lo fa pu ngo la ukala. Wa la mo li mautanga ta sai au ta. Ma fa ko ese mai. Ma say sorry. Or Samoa. La nga ke I loa le langa mea lai fa. Ele vale ala. Wa vai ka ko ye. Fo mai oi fa maru lu atu ya ele uso ya o kile ko e fai ya. Wa vai ka ko ye. O ila tata fai atu e sa o ila le sko kele. E kusa kama fo ile tupe fa pele e sa ngongi. Ya. Winga wa ya le si e ya le stanga telo to lo fa ya. E fo ile skanga kai sa vali mai nga kala kupi. Ele ingi ka ido se furu ele ingi ka se furu ka la nga o ka lima se furu ka se la ai ele lo to pala sier ka mina nga vai la na fia ya le o tangata nei e fai le mele ya eu le o ta fa so ai ona o le te sa mai le matanga ruenga nga fa so fo malo loina a le ngo out o le ta fio matika o a mai a me se fa la wilo ma tulanga o i se fa polenga mo tanto o fio matika ia pe le ala na o le asia fo ma le awai mai foi wa e foi sto fa le matanga luenga al fono e fia fa ai loa nisi o vaenga taua e winga i le fiva rumatika ia po le fiva o po na ivi maona puipuinga a wa se fa mai onga tele ona afianga pe a fa pe le tonga fitia inga ku se onga ona afianga ai mafai ona puipuia o le tala fia na tala le e mafai ona puipuia unga e a foi no tailoa pe pe ko la ofisili o ama fu anga yo no mafai na e a fia le fiva rumatika ai a fia fo e fa fenga o loa o ania unga e mafai o loa wo la vea pe o la vea si o la tafana pe ole tu so unga ole fa mai nei it's o tele tato tunu la to tele sila fiaina ai tu so unga a mata mai le tinga ole fa I se tu lo pe ka ole straight throat e ala na mafua na ti ngala fa I ona ole siama no foi ita ole group A streptococcus kele nga upwa e mafua ona fula fa I ole tamai titi e makinga du salai a mata ina a fa apea la ele le tonga fitia ina ona mawalo la ia it can cause some rheumatic fever ai a fa apea mila le na tama faile matanga luenga fo ile ina ia once I mawalo fa mai lo le tangata po le tama titi o tinga fa I a velo siaki forma a wa ale va ven ave siaki ia loa pe fa ma nia wa ele siama longa winga e o twaili tulanga fa le tonu le ma afia ia le rheumatic fever malo fa tai o ala ni vai ngai ma fai ona ave rungo le prokalame ma ave fa fautuanga Jacinta ina ia no fota penai ainga ai me se fo yo runga li ia la to fanau e tu tonu o si o mangale no fo tu tonu le fale o ani vai ngai te tau no la tu silafia ia lava ta penai tu se puipuinga mua a fa apea wa maua lolo walo po wa ya unga nei o le tinga o le fai ma le tinga o po na ivi ona avelo la ia siaki le fo mai a siaki atu ai mai le test positive o ingala le wa amaka I lotong fitinga pe amaka treatments le time lea o le treatments e mo le rheumatic fever pe fai le tui it's one off injection for ile kilial infection pe fai fo ile pe amai le oral antibiotic e ino mo le se fulu aso o le mea la vaenga ta ua e fia mafai I se fulu aso le tu mai e inu wai le vai tui ia mai alelei aua ne I tu salava pe uma le ono fitu aso o manuia tamai titi fa wau pe le ngunga o le vai se ia uma le se fulu aso wai ele swenga mea le uma loa na inu 5 ongo aso o manguia wa vai ko kamo ya e tamai titi ku ulo le ngunga le vai atia al fautuanga ma le tu alalo fa wau pe le se fulu aso ma ale se fulu aso le tu mai inu wale vai tui ia mauti noa ua kilia e sele siama o le si tatou pupuinga e mesele vai taimi nei o le tau malulu
I fale fo ile o saunga le mule malulu ele o mafana malulu no fanga to tele tangata no foi ai mese la tatou tu so vaenga e tele alo na afianga o tangata maoli ma tangata pasifika ile vale o le fa se fuluiva tau sanga pe o le vaenga le tele le tulanga la matia pe afa pe o le no fo fa tasi le fale tasi o ingala le faingo fienga te pasi ai solo ele siama le afa pe to tasi tangata e la vea e la vea uma le ainga atoa ai o le fautuanga vave na siaki vave na siaki a maile tonga fitinga vave fo yo na manuia ai le yo o atu le siono o onga e ono afia ile fatuma ma fa le tonu ai ale fatu ele to fo se le Maro faftai Jacinta. Mana ia i o vaenga le ua e sauno ia e mai se fo e ave fa fautuanga le mamalu lo tiro le tiru tulanga fo ile o tutonu i Maota malao ai le malulu. Walanga ia na inisio tatou ainga Samoa. Ua fia le tau ngofio le rento le fale la iai. Aru telo nei fale, o fale tu wai tu inga foi le i ventilation system pele o ia ini ventilation sa tama fo i le pui mai le malulu ma tulang fa pena e o foi folo mar kapeta ma le tu swing of fole o fai nei fo i to tonu ni usila dei fale fo o ia ile siol na o fa tu la fono ina mo tulanga la vai e ai le ia le kapeka fo ile le lunga le o pasia mo fa wino fale fo e tahua umala vaenga ia lono winga ile nga ruenga matua tau fo na longo landlord pe afa pe o le fale o se fale mo kwa malulu wa mise makia ke malulu lo ia ia no so no asata yes ai mese vai taimi ne o le winter pero te vai aso le fisiri le pe fa fena alo le siama le fa ise tu lo mali o no le malulu fia tele le mai so le siama le ma le si me fa ngo fie o le le o tatou fa nau fulu lima basic hygiene fulu lima pe umana fa ongale mea male taimi ole a onga o tamaiti ai si mai lole tamaiti avatule vai o ina fe pasi ai siama o le tamaiti a wale sheinga ia mea ai ma ia fulu mama lima pe fa ongale pe fo i uma fa ongale fale le taua tu so vaenga na fa faingo fie mole puipuinga le siama ai wa ye fo mato le au nanga o lato o lo o mau ai le feso ani pe afa apea o e mai mo mal nia fiafi ai e loa ele o saunga le mu mamalu lule no fuanga ma le fale no fo ai e le feso ani e ma fai ona fa fiso tai le noho ahuru healthy homes ile Auckland and Waitemata district po fa so tai le afi counties Manukau district they visit the website ale healthpoint.co.nz and search for healthy homes. O inai ma wele sosoani e ilato te sosoani mo a inga ia lele o malulu ma le saunga le mu fale no foi. Ai wa afia sesi o le a inga le fa mai le o le rheumatic fever. Rheumatic. Lo wingala e wala nga o le fa so mai mana ia fina ngalo ni so le juru le au tilo tu se mo ko foi mo wan jelo le fa so sunga ya Lawrence apo o Roland Leuta Rolani ele si vai ngale de talo mo to la to foi le afia ngor ma fau ai ono le butase e mai le tulanga o le fever rheumatica o te lola ma fu anga ala inga pe to ai le tulo fa fonga sa mo fa ia walanga o vai nga ye mo fa ona mana vaina le ia ia pe e ka ke langonga nga wala nga ide mo fo ka farongo ngo ku ngopi ka uma ma fo ka pu isu me fa pena ya yo no vai nga ya fu ai e onga le tule pe ale le ona malupu puia e ono afia ile fatu ma tu la fa pena wala le afa pe wa o ti nga le fa ise tu lo ai leva ai el fo ma e fa se test fo ile fa amaunia why once if I'm on the test on the wing that's a confirmation wa yele siama if a pela ile fa ise tonga fitinga it can cause rheumatic fever ia mau o tua ilo ina afia i malfatu e afia le fatu pe afa apele tonga fiti ai o le vave o na iloa ma ave siaki ma fai tonga fitinga e malu pui ina ma le o tua ile o ngai fa ale tonu le fatu
Malo whaafitai lava a mai lau whautuanga o no le tūlanga fo i le tātaimi. Ia o iei ni whaapitoa le tātou whono ma le o nanga fo ia o whea mwhai ona suru wha iai whea fo ia fiso ta iei le malo tiro le atinu a wā ia tūlanga pui ngō le rheumatic fever. A whaapea o iei se se olo a inga le taimi nei o iei a unga nei. O le tinga o le whai, tinga o pona iwi. O le mea fia wha malama tu i tinga puna ele ole ngungu ele ole ngungu le fai atu nge ke fa pera ele lo rio mante o nai ma Lawrence e lo la wori ngan me ngan ngungu nge ke fa pera ngala ole ngungu le fa ko ngo aku la i le ai ele ole ngungu tinga puna ivi tinga le fa so tailo family doctor be wa ye fo ya o nga school clinics e ma fai fo na siaki fua ina a le ole na vala au le healthline number o le ovalu se lau, ono tasi ono. Ia mawhaafiso o tai, mawhaailoa iai. Ona o whala ia la tō le fisosoani. A wa tātou te no whaai. A wa a tātou le wha a tāua mea la iti. Ia. A wha a tāua mea la iti. Ia. O kei mea uma. Pe ia o le tala. E siri le pui ia. Nai lo le tautong fitia. E koe kangi aku le sikaimi. Ia wale se au ngau too late. Ai wa ai aloha aunga nei. Whaafiso o tai. Siaki fo mai, ia mai le tonga fiti, fai, uma, ia. Malo, whaafitai, malo. Malia mea uma. Malo, whaafitai, Jacinta. Te ui sisi whaenga te fia sau no whai, wai ali o le malo longa, ia mwha mai ali ta whaatara noanga, ni vanga o le fia fia o na i sau no lea, o le whaafonga maro la tunu. E ave fo ele nei ava noa e watu e fo ele whaafitai tele, ia i lato uma o mafuta mai le nei a fiafi. Leo se mātou via, mātou au ona whaatau waa, mātou te o mai e taulongolongo. Awa, tupu al whatua tua taulongolongo asiata. Ia, e mātou ia pito la au, o le whauwhau tua, ia mawha malosi fo i tātou, awa tātou te no fuai. Ia, tutupu mai ni pēwhia, a laua iai le tonga fiti wa umona tā pena. Pe o mātou ngai ia pito la au. Ia, e wha malulu atu, a wha pēwha o iese tala, o sala, o le tau tamali i fo i, I lau whaafonga anga le nei a fiafi Samoa le atinu pele. Ia, matua atu ina, whaamangalo se leo le au auna. Ia, whaafitai fo i le teo whai a asiata. Ia, molo nei fo i awa noa tā ua, e meise o le ala o le Bluwave. Ia, wa matou o mai e fo i se ilongolongo pui e li iso tātou watu nuu. Ai tātou tui whetau i fo i vai aso fau. Mana ia tele lava. E tā ua, mana ia le si ui o le saunoanga le sunga le tamaitai tausi mai a Jacinta mai le fono. E tupu le whaatua i le taulongolongo. E tupu fo i lou soifua malolo i nei lou whaia. Ia, e le lei mo, o e le lei mo e mo tātou uma. Whaatai tele le tau ngā ruenga taulanga langa ma le tau wha ma ite. Au wā le soifua malolo ina le leo si o tātou ko tiro. Ia, to tele i la tau o lo mori melo whaanga, to tele fo i la tau o lo o fisosoani mai. Ia, ono ingai ka umai ngā, o lai matu wā muli ta ia le lei. E le tātou wā malo tero le tino fufuanga. Au ma, ia ai tātou e whiro, ai fo i whamanuia le tua i tūlanga le unanga. Ia, me se fo i o le tautua ni mamano le tino e tau o le mai le unanga le fono. Ai tātou e whiro, ai fo i le vēsi fo. Pone nei teiwi, whaso fo ina. Tātou manalonga. A fo i mai. Whai tātou whasoa. Il ne vanga o le whiawhi. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo ko makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo vakulo taro fakatcho celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o fsil pe fia po. Uso, kan yung ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Thomas. Maro. Payment. Talo for matcha. ColourShop
in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimira watile wa toro biru tau te dele tu lai ono le tau tu hamale au danga lo Bluwave TV le vai got le fia fifa talo fatu ile tina ya ma mora ro pati le vai got le fia file ba futa befo ia ngalo se en se bispeti Lucas se se fosunga ya ten asomua Moritalia lo 5 city ke do oi makua I fefe ala u kamara ko I fefe ale dinga I o taranga u savadi ko e sao e fa pe ai o kepa mai u kamanga fa pe David Tuara ka le fe mai ke o winga makua I kinga ai le ro ora tu o li mai u tanga anga kongi mai fa o kuspa I ale spiko ia ke fongi ai tau na itala no ia oi le o mai a tut fa tala no nga male sunga te te si mai te Jacinta Seiuli mai le o nanga le fono o le fono it's a healthcare ai uma manisio o nanga pe ile Oceania Career Academy le fo ila to te faia male te le wrap up support a wa ita to fo I marita to a tangata Pacific ai au kila ni nei ta ua sa ngale mo o e malo ainga me se fo na yo walo me fana o fo ite tu mamaina mai tu fawina tamaiti mal fana o me se nei te mo malulu tau tuanga malato wa ia le se sa ro ka biki o kale me fero ofu me le hanga ro walo fa for malulu ai le se singa ka ya le nga ka fa yo ofu ai tau tuanga e ma o to le fana ia serious for ia le sila ia pe fa pe o tau fita le fana va tu fa fonga le tu fai me fai siaki ya wa fo ile nei taimi o le malulu taro fa se uso ya tamale mai fono peleti tio mai le rivanga o le afiafi malo le so fo bruia ai mana ia o ni so fina ngalo le sa fa au tatu fa so ai de tulanga le ko mata u pulela bolunga mai e Samoa me so le pale mene asu tatu butu le tulanga fo ila le ai vai nga yo se no fo nga o te yo ye ma nga yo fo fa yo singa loko a mana tua o tatu Samoa ele se ku ko kele ai ia tua tu fo ila le enforcing o tu la fono ana I po le malo ina ia to va ai fo ila to ia fo ile ia ma ave I se no fo nga fo ile le tausi le ila to le ele o ave fa pe fa puipuinga po ani tu langa fa pena ai ave ia I tu ua I ma ila to wa ia le to va le fo ile le nga va ama le to mai e la to te look after le nai la to io le fo se kai mi mai fa ka fa kai ka ulanga io tu langa fa pena te fa yetu ai mo mi ha fo ile fa ile le yo nai tangata e se mai la ya o ile e ma fo na e alu te aisi wa fa ku sa wala u kala le me se ka ku sa mo o le si ka nga ka ya ru aisi ina I fa mali ina le mana o ngore tino o a manga o ngore kingo ole pia tu lo fa fonga sa mo o sikaleki fala u fa saina ole ma fo nga ya le ngalu le si aisi so ele optele le poinga la tamana fa pia ua e kai kukusa mal tangata fo ile la ua mo fa le ko sa wa a tamala na te tawala na halu e alu so era nga luenga io ka ka fo nga na step up ile tu la fono ko nga kanka lenga I'm telling you o le dangerous here e ile tangata ma tu ai tavalea e ma kwai ka valea ile le fa ya ko se mele manga o mai e o ko sa ya le ha mi se tangata a le mela ele nga a va tu lu mo fa masingo nga me fa pia e kasi ale fisili ale fa masingo ele le ma fa ya fa ya tu lola ma nga mai lore ko ka mo fu nga psychologist o a u ma kanga ka fa pinga e la tu te fa ta wina ma fa bur kanga ka malanto vane ina le tu langa fo le pe mai pe stress pe depress ya e kaula vea ko I losi na vaenga fa pe nai report ti o fa la vela vene ya o ngale mo a tolo le ona le fa maria ina le tu la fono awa va tu no fa pe me e se mana o nga tu mau po se ngase fa pitol tanga tale na fa o lima mo kuno
ele apala ia fo ila se lau pase ngor kula fongo ina ia fa sala ina ile takata iyo ai mana ia ila sa no nga so ngol tamai tau si mai Jacinta le se Seiuli le foto mai a to sili pui lo le tau fitia ai o te yoela o le vaenga le matulanga fa pena tato me mai lo la ia le vaenga le o le tula fono le e tau fa ofia tu le mandatory le fa mandatory ia le tulanga o IDs ma tato fa maunga fa mai ina ia fa ngofia ai ona I loa ngofia o ma identify o tulanga yo pe ni national IDs fo ngai ma tulanga fa pena to tele ia sui fai pule o le palemene ma le Maota o la ua avela la lango sua I le fo fainga ia e fai tau ese atangata pe ia mana ia te ulfina ngalo le sui fai pule mai ano ama ese ano ama tolu le fionga ya le esa monanu se pulona le sa ia sa uno fa pia ia e se fo le kilo fa ke le siango ia ile mau ia e peita na li falava ono tulanga leanga a fa malo sia mandatory fo ile le longo winga it's a must o te tau ona fai ia e kakauanga ia ingi vaenga malo lo si e pui o la so fina ngalo se yo bio minga so fina ngalo o la so fina ngalo le talo fa dia so fa inga fa fili be se fo fionga ya fu ya vai li manu tu potato le mafuta bole divanga o le fiafi o le so fina ngalo e fa mata te tauona e ke fia I fo ile fainga ai te tauona malo lo sini ia inga e pola pui ia ile mata upule o le wingo la utala a fai o le la ave lo wingoa o lo fai o lo waso fa ngau o le ngumelo lo telefongi malo address o fa ambau maunga pito isilia nei na tau ile soifuanga o le stangata ioi o fa ambau maunga piko silia ia nga kau paule po le ngai vaenga fa pia pe ia ona fa ilo fo ima fa leo atu matanginga o nisio suia fai pulo le Maota ine imeane wono sao mai ile tulanga fo ile leo le ngao ia fa soli tula fondo le vaenga fo ile na le ngatol au hackers ia mal vaenga le la tote le scammers o bu fo ile la tote ngao ia fa soli tula fondo ia au me totino iyo ia ke le pole wa ile ngi ya ufia fio ia e paule be la ka ngofi a mau ai uso se la ka account e paule me aku como foi fa como é ko overcoloa ia ai vai ngai te tau fo iona sila le fainga malo te lo fo ila o ia le to fa te dala ma le to fa fitu na fio ngar min stai o wale tu la fono mas se fo io le fainga malo ma ka peneta e na ia ai vaenga malo lo si e pui ai lea vaenga a talo fatu sunga fa fenga inga ya pasta fa tupu sefo ioi por sunga ya tanga loa fa tupu sefo happy belated birthday I lo sunga fa fenga o pa ula ve te o so te ia me fo ile mo wele pisi lava wale mo staff so te ia ia o te ala na va so lo was so fu ato fa manu yatu ela usunga le fafenga inga se fo le tuaro fatele to le mawara ko Samoa io ai tatia pe I se te mi moriatu ai o tato ia ila le vaenga le so fina ngalo o ela vai fa tanga tanu ia ai be se o le ki ngofo ia ko ngui fafo le so fina ngalo I le vaenga taua te tau ona pui le nei vaenga ia ia wane I fai ngofie nga le si le ID o le si nga o I le si pe fai fa nga le si va lo nga gole ia fa mai le si ia fai ro ID nga e ka wanga e alu mo ID e moe malo ID io e ta ele malo ID va tu fa fonga la tu e ta wala nga mana tu e maua lo ele si fa mau nga o isi ai ma fa yo nga ku o ila to information fo ile fa credit cards ole winga la utala le uta fa ya tu ile fia filene e pe fo ila ole tu la ngai telefonia wa o mai nei time e ia mo iPhone fo ile o fa tu mu ave ia le ngoa o me o mala fa penga
wa va ko malau e mal vai nga ke e fo mai pe ke manga o fa ku mo malau account e o isi a fa nga vai nga fa pena o le ma ale mai tu ma ale wa o nga di lo la pe e over foi so trusting o se kanga ka e tango ta u ia information snake ia nga uma ela ia le o le o nga tasi le futia ma le umeli ia nga e ko fa le ko ngule ma e to ma e to mana tu le anga o wilo ai le ka ua anga o wilo ai le ta ua ia fa mo tasi la na vai nga fo ile le fa tu pu mana tu fa so le pa nga le fi po le so fi ngalo fa matai e te io e ina le te tau wai ona fa mau ina ele malo po o se matanga luenga i tonu o Samoa ia o informations fo ile le fa ID fo ile le mandatory te tau wa ona nga o kama fo ile nga ro latua taiplo ngoa masingi ka umai o so mai fo fa mau nga ia te oe ma me malava i sio tatu o te i Samoa mana ia tele nei vaenga na o lai tala no ai le pale mene e se fo io vaenga o fa ali manatua ai e si vaenga fo ino o maua mai fo i Samoa me se fo le tulanga i fa so ai me se fo io le mata o po te tau tatu fa la tele ma fia au i se fa so le nei vaenga o le afiafi o le facility le lai no ai o fa tau le newspaper ma tulanga o fina ngalo fa ali fa pe mai se tasi o tusinga ua pa uma wala lo a Samoa i le va ai atu no or Pasifika ua pa uma wala lo a Samoa o la ofisili la wa o taitaia ai ko ke fa so mai foi o ye se fa monianga o le to inga mau ua pa uma wala lo Samoa i va inga al Pasifika i tulanga o nga standards fa mai le nisi o fina ngalo fa alia ma nisi o tustusinga fa be mai ua tau fai ma mea ula ia le tatou o tunu o Samoa i le va ai mai atu moto le Pasifika ma nisi o atunu la vea i mangi usila o la ofisi o ka fiu ka ufainia ka sa ili linga po o fea tonu e fa avai mai i le manatu lea ma nisi o fina ngalo mi se fa o nisi o tustusinga ioi o le tele foi o la tou la fa ali o la tou fina ngalo mo la tou mana tu ai lunga tatou pro kala me ma tatou fa so o le so fina ngalo o le ka ki fa pe ka ika a fu ai o le to a tele o atu nu ia o auto va atu i Samoa me so la tou tai o le o fia fai pa anga ma fia fa ma pu elo tatou fa wonga Mexico Israel Argentina Pariski fa ko tele yo atunu fo i la do ambassadors e ui fo inisio atunu o le station ni New Zealand po Australia o la do officer o la wa vatu umare la do lango suai Samoa la ke fia fai paanga o lo winga la utala o fia le sa wele manantu le fa pia o pele ka ko fainga malo o se mea ula le tiro mai atunu o le Pasifika ma tilo atu ni so atunu o le lalo langi ma pe ua maua lalo ai i le sila mai anisi o le vaenga ta wana la no tamana fo ile le ka ke sili solonga i tatu te tai mingiska ya fa urulunga betanga do bengal melen o la tweni Samoa tate fie lo po ye se vaenga fo ile le o la e pe tau o puina ya le tulanga o ye le malo si tatu o tunu le nei vai tau ya ai e pe ata vai tunga i tustusinga ma vaenga fo le autusitala pe a e fia ia e kuskusi fa lawilo pe a e le fia ona e tustusila ia e te le fia ia e te le fia fa lawilo ia wa ese a fo ia unga wa ia nei vaenga o soifuanga wa ia ai me se fo i le nga duenga tau fa tusitala wa faila utala o wa e tu verso de tende lai fai mai le potuputonga i Samoa ia atusitala la vo Samoa ia embassy fo ia maftanga le o tango au tu wai ia vaenga fo ile le United Nations Organizations ile tu langa lava o fa malosia o le tusinga o tala le lei ma tusinga ia o tala sa o ma vaenga fo ia alanga ile se la upase ngai me fa pene walanga la vi fo ta tu ta ia tu ula ti lava fa kusa ku ia ku ke le me sia America o mai leso
ia televisi whaasalalau ua leipo lava o vaenga le Democratic, ia televisi whaasalalau ua leipo lava o kama Republicans. E whainga tā la ona, o le tūlanga la walunga ia ta ita malata mai tau tono le tātou tunu o Samoa. O loo so longa le lei mea uma, me se foi o leaga ke arwaku eka ika. E whainga tā fo ia i le tangata lea e polo mamao, tangata le sea ona malanga i Samoa, whainga ka i ona whaifo i sau whai unga. Ea whapetele i malanga, toe malanga i Samoa ke miringi. O le taunga tā i o le soifuanga ma le nā vaenga, o le mea ua launga tasia o mai le tōtele. Awa akako kalangoa lo le mea le i Samoa, e mua whapea mai le skaka. Ia ala mo kwa kaungkara soifuanga. Yes. Ia al fisili la, ai whawhele kungunga ke ngofoi. O tau ngofi, o a uia malai kungunga ke ngofoi ngi usila. Ia au kilani, selfa au kilani. O le matua tau ngata lava. Iyo, mkua kaunga kalava. O le mea manino ina ia si la fia le tōtili. E whainga kāfo ilana tātou whaia tō whaatusa mai Samoa anga ia tunu umore lalolanga. Lea ngau tau ngata hari soifuanga al fisili ia. O a vaenga lea e lau walunga ilu tātou watunu ule nei vai tau ura soifuanga. Ia te au, a whaia yeine mea le lei, o le ua maa talatala le tele o avanoa. Waka kala mai ke le o avangoa, ta tala mai malanga nisi o atunu, ta tala mai ia ofisa si nia o isi o atunu, ue fia whai paanga, ma fia wha o matulanga wha pēna i tono si o tātou watunu i Samoa. O le tā ua lalina, o le wha tā ua ina le nāfo. Tūlanga fo i tupe ma vahenga uma wha pēna. Ia oka engi maupirionga ia ua whaatara noa mai tūlanga tala o le tupe. E le ia la se vahenga o le ala iona tātou nofo popole pe iei se vahenga fo ile le ke aluaru e whapea i ke ua aluaru wha le tonu si o tātou watunu uma tūlanga. O lai so longa le ia mea uma as far as i tātou tala o le tupe le au mai. Ioi, pei fo i aongi usila ngei pe i Australia nei te e papa awai. E aluaru asu o kanga o le wakele. Pau ana me fie sila ile mamanu lo telo le tunu. E fie kilo. Po le harka lo kupe o le kausanga ma le kausanga. Pau anga. Mai le kele umalava o me o lo o ngasu ma fili ai le fonga va. E tasi lava le me fie whaalongolongo i kangaka ngongofo kongo se atunu. Se kako aku ia whaalongolongo le tala le tupe pe ha mai. A saudo ala le kala le kupe. Umalo inga marikeisi. Longo winga. Ele o ngausia kako wamio. Ele o whaale tonu. O lea lava e so longa le ilunga. Tūlanga uma. Ai o le whaata ua la fo i mo tātou e me se ia le mamaru lau tele o le tātou kuturu o ila tau fo i olo o fia i loa po o ane vaenga olo o tutupu i Samoa. Me se na i tangata o lele i toi malanga tūlava. Talu o na tatala ia borders. Ia, i tate whai atu la tai e tala. Olo o so longa le leila fo ia tūlanga uma. Nau, e ila isi manatu ia au mai le vaenga le o le si mata upu lea e lunga ama te le ile. O le fina ngalo o le a fionga le tai o le tuanga ile sa ia whaalia i tono le pale mene mai e se tasi o lana saunoa ngana ia whaapea mai. Ua tatau ona sau le fionga le tamaita i pale mia. E whai mai sanga kala. Iyo, ua tatau na sau le tamaita i pale mia pa le fionga ile sa whaapito. Se i whai mai singa nga saunoanga. E tu sa ai o whaafita uli e fisiringia le to telo le turu. Ia, ona kausa ili la ia le autusitala po le ale, po a whaafika uli e kupu kongo le turu. Ia, ale ala na saunoa i le whaatalitaloanga ma le newspaper observer. Le na whaapea le saunoanga le taita i o le tuanga i la wofo. Pia, fono tue la wofo. Whaapea ala na saunoanga. Ua te tauna saule tamaita i pale mia e whai maisanga saungoanga. Se i whaamangi ngo maina i nisi o vaenga le pe e vai atu he a fia ai mingi skar ka pingeka. Ona au maila i o lona fina ngalo. Te whai tau atoa ia wangai lunga le article fo i ale Samoa Observer. Nā le au mailona fina ngalo fo i lele. Sa kaunga sa koe sau e koe whaamanino mai. Po le ale tūlanga wai ai i ale waa fo i lele nga sau whaasoli tūla fono le na. Sau noa le whiona tai pārmia. O le isi vaenga na ia sau noa. O le tūlanga fo i le i malanga mai sainga i o malanga atu tono le tātou o turu. O le tele i o vaenga whapena i le soifuanga. Ia ebe se fo o le nei taimi
I fetongi inga vaenga fa upu fai oro te tupule ni teimi. Ia, wakele nga fa mangingo wau te loa ea uia. O le sa fa manino fo i le fionga le tamaita i pāle mia le tūlanga sa ye le fa afo i lea. O le fo uo mai mingi ska makali mai. O le winga o lau tala. Ele o fa amali e inga, ele o fa amali e ina le finangalo o le atunu. Pe a kali mai le mingi ska e o le matanga luenga. Fek moi foi. O le winga o lau tala la fatu nei. O ngai pe o le mentality le sa wai mai paia inga o tuana i atu. E ngā o le pale mia ngā ki kalia. Po o whea makanga ruenga. E kari umae, e kasi ar kaka kari. O le fo ilae mana na o la uwa ia tunga ia tea uia. O le fo ia pi ngau mai ia le tua ngai. Ia o aku fo ile fai ngā malo le ia ngai. Fai le mea sa la ko fai. Ia tea ua ia lana. Aka va ia ko ngai fa se ai au mai. Tatou fa soa fa la wetele. A uwa ingi fa se ai au mai. E atangia mai e manga ngao ia le HRPP. E follow through le fast. I le latou fo i process po le latou fo i awala le sa la ko kai kai ele malo. O le ale awala, o le visiti, o le ale awala. O le awala. E kasiar kang kakati. E tasi lava le tangata tali. E na o le palimia. Where is that gonna leave mingi sky al kapingeka? O le mea la mali e wa i tango nei te whaitau le artikolo le observala e mai e le ano fale o le whaatala noanga ma le taita e le tuangai. Ko i kiki a whai mai le sau ngoanga la ufo, toi titi lava ai whai kaunga iai. E ke sensinga lava le anganga o le artikolo le au mai. Mau ke le kari konguinga ngi kali angi mingi ska. Pawar kaka e sau kali mai mau kari konguinga o fia me. Ioi. Ai kango ale fai tau mai mana ye wai e before e fa ali mai lo e mai fa pe mai lo te fa lai te fai tau le article le o kango e ka o le article le observer na ye tonu fa tan no ngal fa se ale na lai mai ele te o le tuangai ma fa pe mai lan tala nga ole ko ki fa pe mai to titi ngal ko ki fa pe mai ngal fa ki nga kadinga le mai fo mingi ska ka fa mtala mai ma kali mai but we need to fear me now let's turn the table around. Koe mi milo lar ka ko lau lau. Longo winga la, o le mafuaanga fo ilea sa taritasi ai lava e tuila epa. Le sa pale mia, fesili uma. Kusa lava po le makanga ruenga o leo, kusa lava po le makanga ruenga o soifua malo loina, tusa lava po le makanga ruenga o taalonga au televou manga nu, tusa lava po le makanga ruenga o kinga makama ikai. Sa na o le tasi ali tangata sa talia. Longo winga, ele ikari kong winga, o mai si mingska. E sa ola utala. O lota wha noa ia. E le winga o la tatala. Pe a wha apea. O le vainga lea le vai ei nisi. Ia eme se fo o le tuangai. E wha apea. E le wha akua inga male le iang kali e au mai e mingi ska. Ai fua nei ei fa ma fofo e ko kiki ya fa pena mai e fa pe mai se ivanga nga o sa no le fionga tama tai pale mia fa ko ama ko kari ko winga ngi mea o tele na o le ma fofo ngala e mai fa pena fa mai se ivanga nga ele kaudiar kadia la audi ele kaudiar kadia ono ele kaudiar kadia fa walo ele taudiar talia a cetric a to sulu ele taudiar it sounded like that and this is from somebody. O la uka ika i le tuangai. Ai le i avea mpale mia mua. Lono winga fo ila. O le ala fo ila lea sa le mawhai ei o ngā kari mai ila tau sa i whai ngā malo. Sa avea ma mingi skaur kaping e kai whai ngā malo o kua ngā iaku. The reason being e le kari konguinga ngia kou kari. O te mana tua le si fonkanga. O te mana tua le si fontanga. Au whai kuala utala lea. O le whongkanga le ngā kupu kongu ar kausanga kongu le ngā lolo ma mai whai ngā palota. E na ua vevela lava le pili fo i le
le mingiska fa msingonga o te mantuanga le fonkanga le na matua le imalie ai le kali le a o le fo isa tu fa msingonga a sa ave fa msingo o fa minister fa msingonga o I na vai taimi le sunga ya fa sa kato kato pau o ke manguanga ngo makamaka I fongo le ina ua sai ia le matou fai pule fo I mai nai I le ano mai o I afsari vai monga I lauli I malikongo ma vai lili ia le fionga ya sula mana ia ina ua sai le vaenga fo I le famsingonga wa o mianga delay le famsingonga fo le lenga aviation na tari sionalo le na maliu ke manguanga ina o tu le vano el fofe kala ye kali mai le mingi sky o le kula fong a mingi sky famsingonga ka tu pau ia farsa ele I mali nga koi kiki ya faali I sula manga yer kadi ala ile la to lava vaenga na to I titi lava faali I sula manga ya ile kali lenga fire kala sula oi longo wingo la kali tau fionga mingi ska e ke au ile me ya to su ele video le fon tanga lena tu la ia I lunga ia a o palmia ia le sunga tu le lenga ku la ia lo a fa au la velo tu le pa ma tu la I lunga ma fa sa o tala mangingo yo upuya o de tu la ie so jonia tu le meta upule langa o la sa o le sa ia le ale sui malu vai monga io langa ile o mangingo fa mangan ming ska ya mangingo yo le namia mangingo le ala o pingi ai lo la I no winga la o le ala o ko sa ngo ma yala ia sunga ta yo le tuanga ya la wofo o ma ko foi kaimi sa nga ko le pang sa wele me sa o le si mo ko akele ya nga le fa fia e le sing sa se me sa o le ala foi la na le mo te manana o sa ngo mai la nga fia me la nga le ma tu tali tonunga e pe nga fia me sa wele me sa o la ngo me nga sa ma to fa ya o kai se fa le tonu te le yo fa le te lo le te mai mo mai te agree le fono le te fa ya to ina tua I lunga ia le sunga tu le pam fa sa or ming ska la sa or sa I sula mana ia le na fa ila na sa no nga fu ile fa Britannia justice delay is justice denied le na fongo kongwana ina ua fa longo ua malo ka ma vai monga io wa ka fai me fa li langa sa le fio sula ua fa si umio ka ria merga me foi le na mali wa sionalo bo minga fa ka vale ngam ka ai o so mai la le mingi ska ka kali mai le tau fai me ana tali vo ma mai le equation plus multiplication and the scenario io tu lungal to ina fai mai e ku le ai la sa o io se o so zonia tu to fa o ila le akangia mai ai le fa to ila utala le o le mangingo ia fo yo fainga o vaenga fa o fainga le fainga malo e tu le mai le nei taimi o le manino ma le mana ia ko o pe ale avangoa ia e kali ai le mingiska e o le makanga luengo ha ko o pe o nge usila inge usila la to ia a fale kongo baila ka ko a fale kongo mai se me ka so fu malo loinga e ku o a fo I kai mi o pale mi Jacinta e ku o a Jacinta le vano ile mingi skar so fu malo loinga susu wange la usunga e na tali o a vatu lo fa tuanga ma o fa ko kuanga fo ngal permia ele mo ya so le mingi skar so fu malo loinga o so mai fa makala mai sanga miki ai ki a ko le merenga ku so se fenga malo se vanga na mata upu matua onga lava manisi o vainga fa pena ia o le tele le temi e exercise lava le tulanga o ia ma fa ia me se fo yo ia ila ko eu ia ni ke funga la au e vakue o ni teu funga la au ia na vatu e nai nei tangata tu lo lava nai nei ta mali e ave ma mingiska nga vaku e kau nga fa fomu io e tau ona fa fomu ai o te pule atu le me tu te tau te talai ka ko fu
te le longa ui o whainga malo wha demokrasi la vaia ma la tau pūlenga ma tūlanga wha pena. Ia, o vaenga. Pauna o nei vaenga na ta vava ita iai le saunoanga lea. Pia tangia mai ele o wha amali e inga, longo winga. So se mingis ka ole o tua ato le o le melia, ole a influence ai matangata. Ole a influence ai fua matangata. E wha pia ole mea sa o le melia. Ai ku upea lea vangoa ia a whai o le matanga ruenga a le kiuke ua wha le kongu kulanga o le vaa, let olo answer for that. A whai o la pele ofisa o leo po le halava le makanga ruenga e ou le vaenga lea, tu upea le fionga ia fawalo, kali me fawalo le vaenga lena. A wha pea o a fia i ma vaenga o ai o le custom, tu upea le fionga ia tuala. O ia le vaenga lea. O a foi vaenga o le a fia mai ai matulanga le tua ia mal tele isunga ia i minister fa to anga ia la auli le mali to ko ia ia kali mai ia wa o le fesiti a fa pe ka o ke o le fa masingo ngai sori kula fongo au ai fesiti fo ko ro a fe fa kula o kala tato it's not a colorful scenario for it's a black and white thing. A fai se au e vaku sa or mako ai nga vaku e vaku for sa or mako ai nga vaku nga ku fesiri le ai ke u ave fu u fa pui o kala sa or mako le ai e mana o avo fa msingo ia so fesiri sa o ku ia asiata o ia kongu ai anga maka al melhor ka aqui o unga unga mengi ave fesiri fu re singa ke ila eu fatu fu ya la vale programa le vanga la via tatu fa soal na não na vatu to yo tafa pule aska fungi le la na sa ya ai o le mele ka fiofia mal mele ala ina le tau na ia tu programa me mal fa so a efisiri mai o le winga a koi kua o le kau fio finga mai ngol mero le fa kupu vivesi ya o le mele iai a le longi mea e fai ai si kai ia o kau fai fa pa mai fa asu mai singa anka mai pomu ia ngai vai la ia ele ngingi vala ko ai ngingi va so roile au supporters ia nga fai mai ia la ia le fai fe kau inga me fa pena mana tua ali tala le sunga le pristino from snonga no fa toto e ingo ele sile pia ai o nga ko ma desi o mele le fai io le na o le fautua ngai va tu mo o to tai io me se fo ia tai o le tua ngai ia ele tai fo o le malo io kau ku nga ma auto o matua matou le lava va ona na io wa le lava va ona na vai o nga o le fe kau kala ia isi ainga vai le o nga o vai rua isi foi fale o suafa vai le ona na mafua mai o le over to winu ia la vanga fa so ni vanga le fefi mangalo se manga o le tau mali ko fa fo i mai ai fa so al tau tu mala undanga malenga nga ato ia ina ia tatu mo no fe al fani metulang ia ai le manu o ulu pa wona me ika ko vai kunga o tu ma ai ma ia au ia le ano fale ma le fita ingol tato fa inga malo a tu lang o lo ia ele tel tunu o le soro nga le ia ile lo famile nga le lo tato mte sidi lang fa ile so taal to nga ngol to ia e mal proclame me to tu on Blue TV ne va ngol fiafi to ona le siate fa le balu pio voli ko lo fa tele mo auto so ifo me menwe Lava Samoa. O le o tau mai i fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano o Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furu mua fa apea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te filipili mai ai. Mau fo ia tantou tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa apea talo ulu mafa. Ise tau o fiatele. Pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao.